Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. I know for a fact that I spoke to him on the phone and he gave me the information. I only communicated with Captain Kruger on that specific day because he requested our assistance commissioners. Mo kgasong eno re utlwa fa go tlhotse go tlhageletse bopaki jo bo sa momaganeng gape kwa komisheneng ya Madlanga. Because sometimes it's difficult for councillors to be the messengers, sometimes of good news, many times of bad news. Maemo a re tibetse kwa Reiger Park kwa Ekurhuleni go latela thuntsho e fetileng ka matshelo a batho ka Lamatlhatso. They're killing record numbers of Christians in Nigeria, and they have other countries very bad also. You know that. Mo go tsa boditšhaba, Nigeria ya re tla amogela thuso go tswa kwa Amerika fa fela boipuso jwa naga eo bo tlotliwa. Mothoetsho Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Seabe sa di-Hawks mo letsholong le le neng le kobiseditswe go diga yo go tweng ke tokololo ya segongwana sa bosenyi katiso KT Molefe se botsukunape. Batlhankela ba di-Hawks ba ganetsana mo ebile go runyang dipotso tsa gore a mme seabe sa bone se ne se sena molato kgotsa e ne le go itshunyanko go sireletsa Molefe. Go tlhotse go tlhageletse bopaki jo bo sa momaganang gape mo letlhakoreng la di-Hawks fa ba ne ba re ba fitlhile kwa katiso KT Molefe mo lesolong la bona ka Sedimonthole ngwagola ka lebaka fela la go ya go netefatsa se jaaka fa batlhankedi ba ba megang ba tsweletse go neelana ka bopaki jo bo sa tsamaelaneng. Chief George Raftopoulos se o neng a fofisa helicoptera go dikologa ntlo ya ga Molefe o neelane ka bopaki jo bo sa tsamaelaneng le jwa ga Kapteini Barry Kruger jwa gore o ne a sa itse gore Chief Raftopoulos o tsaya ka tshedimosetso ya gore letsholo leo le ne le le mo molaong. In your statement, you do refer to the evidence of Captain Kruger that you had an opportunity to listen to. You will know that he indicated that he doesn't know where you got this information from. Do you want to comment on that? I've heard the testimony of Captain Kruger, but I know for a fact that I spoke to him on the phone and he gave me the information. I only communicated with Captain Kruger on that specific day because he requested our assistance commissioners. Mo godimo ga moo bopaki jwa ga Captain Kruger jwa gore o ne a batla go inetefaletsa le bone bo tlogetswe bo sa felela jaaka fa modiri mmogo nae e bong motlhankedi wa Hawks Toms warrant officer Sabelo Nkosi a ne a nganga ka gore kgato eo ya gakgamatsa ebile ne sa tlhokege ka are ine ka ne ya netefatsa kwa station sa sepodisi sa selegae. Commissioners, to me, that area where the address is, we do have local police station there. And then if it was such an agency, because compared to me driving, because when I opened the GPS to that particular address, it was 60-something kilometers. And then I don't think that there is an area or a suburb where the police station is got a police station that is more than 20 kilometers away. Khabagare Nkosi o tsweletse ka gore mongwa baagi o supileng jaaka mthethwa o rile ke ena le leditseng Patrick Mbothwa mo bolelela gore gona le mapodisi a e seng a nnete kwa legaeng la ga Molefe. Nkosi o begile fa mthethwa a buile gore wa mana le Molefe le gore ene le Mbotho ke ditsala. Go le jalo Mbotho o ganeditse seo. I did not receive any call from a person called Mthethwa, and the person displayed on the picture, they have never seen him. I don't know that person. Bopaki bo botlogela dipotso di le dintsi go Brigadier Lesiba Mokoena wa di-Hawks. Le gale o boleletse commission gore o batla thuso ya semolao ka jalo a ka se tlhagelele pele. Dithetso di a tswelela. Motlatsa tona ya mapodisi Sheila Bushielo o tlile go tlhagelela kwa komiting e ya nakwana ya palamente ka moso. Komiti tlhametswe go batlisisa magatwe a akaretsang bosenyi, bonwenwe le itshunyanko ya sepolotiki mo mererong ya bosiamisi.
Motlatsatona wa sepodisi Sheila Boshilo o tlile go nna paki ya bosupa go tlhagelela fa pele ga komiti ya palamente ya nakwana. O tlhomilwe mo maemong ano Phukwi ngogola. Gape o solofetswe go rebola tshedimosetso malebana le go phatlhaladiwa ga setlhopha sa dipolao tsa sepolotiki. Mo bekeng e fetileng modira mmogo nae Castle Matale o na bolelela komiti gore le fa na le ngwaga a le mo maemong a gagwe ga a ise a newe tiro epe ke mookamedi wa gagwe wa sepolotiki tona ya sepodisi Senzo Mchunu yo mamalatsing a kgethegileng a khunologo. Matale o na buelela mapodisi ka gore ga se ba botlhe ba ile mapodisi a sa ikanyegang. You are talking of over 100,000 men and women who are in uniform. And those that are rogue or work with criminal elements do not represent a greater proportion of the police. You remove these rogue elements, you will have a police service that will be able to operate without people who are managed somewhere. Matalona bolelela komiti gore dikebekwa di leka ka mekgwa yotlhe go leka go tsenelela mo tsamaisong ya sepodisi. Criminals themselves, by nature of how they work, they will always want to tap into an institution that is meant to deal with them. Tona Mausa Tshwere ya sepodisi Professor Firoz Khashalia o tlile go rebola bopaki ka la boraro. O tlile go latelwa ke tlhogo ya lephata la dipatlisiso tse di kgatlhanong le bonweenwee Advocate Andrea Johnson ka la bone le la botlhano. Mo go tsa boditšhaba Nigeria ya re tlamogela thuso go tswa kwa America fa fela boipuso jwa naga eo botlotliwa. Seno ke morago ga gore mopresidente Donald Trump a tshosetse go bolotsa kgato ya semolao kgatlhanong le Nigeria ka ga magato a tiriso dikgoka kgatlhanong le Bakreste. Nigeria e gapetse thoko magato a le go tlhalosa fa e bona seno e le tšhono ya go rerisana le America. Mopresidente wa America Donald Trump o tshoseditse go bolotsa kgato ya sesole kgatlhanong le Nigeria mme o latofatsa puso ya naga eo ka go letla go bolawa ga Bakreste. Seno ke morago ga gore botsamaisi jwa gagwe bo busetse Nigeria mo lenaaneng la dinaga tse America e reng di gata ka ditshwanelo tsa Bakreste tse di akaretsang China, North Korea le Russia. Trump o ikanne go lesa go thusa naga eo e kwa bophirima jwa Afrika. They're killing record numbers of Christians in Nigeria. And they have other countries very bad also. You know that. That part of the world, very bad. They're killing the Christians and killing them in very large numbers. We're not going to allow that to happen. Le fa go ntse jalo, Nigeria gapetse thoko ditatofatso tseno. The report or notion that there is a Christian persecution or genocide in Nigeria is false. False both from the premise and the conclusion. It is not supported by data. Puso ya Nigeria ya re tlamogela thuso ya America mo go re beng borukhutli fa fela boipuso jwa yone botlotliwa. We are willing anytime, any day. I personally, I have a feeling that in the next couple of days they are going to have a sit down together, and then we will find a common front in this fight against insecurity. If you go to Africa, people respect Donald Trump because when it comes to fight against terrorism, he has never minced word. He was never politically correct about it. He's willing to fight it, and that's all we ask for. Leaders that can be very straightforward in that regard and willing to collaborate with you in that fight. Kgato eno e bakile maikutlo a farologaneng kwa Nigeria. Everybody's tired. I think it's time for it to stop. If the country is ready to move forward, then I think it's time we do something to stop all these killings. So let's not be hypocrite in this matter. What some of us will not support is anybody deciding who should be our leader. It's purely a Nigerian thing. Gabagare ba itsanape ba tsibositse gore go tlile go nna bokete go samagana le ditlhaselo tsa sesole kwa Nigeria ka ntlha ya fa ditlhopha tsa borukhutli di dira go ralala melelwane e farologaneng. Re tswela pele ka dikgang tsa rona.
Makoko a dipolotiki a le 10 a puso e tshwaraganetsweng a ikanne go baya kwa setlhoeng dintlha di le mmalwa mme a sainile dipeelo tse dintšhwa tsa tiro. Dintlha tseo di akaretsa go tsepamisa mogopolo mo boeteleding pele jo bo lolameng ebile bo na le bokgoni mo tsamaisong ya bosiamisi, go samagana le bofudugedi jo bo seng mo molaong le go atolosetsa maAforika Borwa ditšhono tsa ikonomi. We've just concluded a really excellent and meaningful GNU leaders meeting. It's a retreat, really. We spent a considerable amount of time together talking about the state of the country as it is now, state of the society, state of politics, international issues, and we reflected on many issues, particularly those issues that are a great problem to our people, like unemployment, like hunger that we see spreading in some of our provinces. We spoke about corruption, we spoke about crime, and we spoke about what we need to do to inject more growth into our economy. But we also spoke about the progress that we can see happening, how our transformational work is going on, the reforms that we have embarked upon with regard to electricity, our logistics, our railways, our ports, and our visa system, which is improving. Maemo a ritibetse kwa Reiger Park kwa Ekurhuleni go latela thuntsho e fetileng ka matsholo a batho ka la matlhatso. Maemo a ne a sisibetse morago ga gore borra sethunya ba ba sa itseweng ba ba neng ba tsamaya ka dijanaga di le 2 ba thuntse baagi pele ba tlhanola direthe. Batho ba le 6 ba tlhokafetse go akaretsa le basadi ba le 3 mme ba bangwe ba le 3 ba gobetse. Baagi ba Reiger Park ba neseditse pula go okediwa ga sepodisi kwa kgaolong ya bone go latela go thuntsiwa ka mogoso. Mokomishinara wa sepodisi Fanima Semola o itsisitse magato a masha go romela batlhankedi ba tlaleletso kwa mebileng fa ne a etetse baagi ka Sontaga. The authorities knows how communities feels, because sometimes it's difficult for councillors to be the messengers, sometimes of good news, many times of bad news. But in this case, I must commend them for coming to Reiger Park. And thank you so much. There is a bit of stability in Reiger Park. I'm not sure for how long. Ga go ise go tshwarwe ope mme mapodisi ga a kgapela thoko kgonagalo ya gore thuntso eno e golagane le digongwana. Reiger Park e na le history ya tiragalo tse di golaganeng le digongwana tse di tlhotlholediwang ke kgwebo ya diritibatsi. Mo nakong e fetileng kgaolo eno e nile le dithuntsho tse di aparetsweng ke ditiriso dikgoka magareng ga digongwana tsa diselampa e leng tsa Doggins le Sour Boys. Baagi ba re di golagane le botlhoka tiro jo bo kwa godimo le lehuma gareng ga tse dingwe. Our young men really, they need jobs. They need fathers in their lives, not physical fathers. They need mentors. They need a voice that can help them. There's no jobs for them. Meyara wa nakwana wa Ekurhuleni o ikuetse gore go bolawa ga baagi go khutlisiwe kwa kgaolong eo. It does appear that the levels of lawlessness are unabated, uncontrollable, and really something must give because we can't continue to have similar incidents where a mass number of people are losing their lives. Mapodisi a gwetlhile baagi go tla ka tshedimosetso nngwe le nngwe e ba nang nayo jaaka dipatlisiso di tsweletse. Nkoko wa bangwe ba basha ba ba thuntsitsweng kwa Westbury ka diphalane o senotse gore ba ntse ba tshosediwa. Seno ke morago ga gore kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg e busetse morago kgaitsi kgatlhano le monna wa dingwaga di le 36 yo mapodisi a dumelang e le ene morulaganyi wa polao eno ya mogoso. There was a threat on the young noble's life. How they coming back for him? Because they want him. It's not the first time they are threatening him on Facebook. There was almost numerous calls that he received, and now they're gonna take his head off. This morning it was the same. I'm so happy to find out, to hear that 2 suspects have been now arrested. At least the police are making
the other way. I believe the other 3 will be arrested now in the week because there are numbers, there are houses that needs to be pointed out where they are hiding. And if they go to those houses, I believe they will find the other 3 there. They are here on the news, they say they are unknown. They're not unknown, they are known to us. Komiti ya Palamente e malebana le sepodisi e batla tlhaloso go tswa go botsamaisi jwa sepodisi ka ga tiego ya go thapiwa ga mokomišenara wa mapodisi kwa North West. Seno ke morago ga gore phatla tiro e o e gogelwe morago dikgwedi di le mmalwa morago ga go botsolodiwa ga ba kopa tiro ba feta 5 ba ba karetsa mokomišenara wa Namosa tshwere wa pele Major General Patrick Asaneng. Ke sebaka sa ngwaga fa e sale mo commissioner wa pele wa sepodisi mo North West Lokwena a rola tiro le fa o le jalo maemo ano a santse a lolelea le mororo ba kopa tiro bana ba botsolodiwa go sale gale mo ngwaga seno se tshinya thata komiti ya Palamente e lebeletse merero ya sepodisi. Unfortunately, I wouldn't be surprised if there is some kind of political interference. We have seen it in the past. And one must remember that the current events that are unfolding, whether it's in the ad hoc committee or the Madlanga Commission, really leave a very, very sour taste with regards to SAPS. And I think it's created a lot of instability as well. Baeteledipele ba mekgatlho ba dire mo lephateng la sepodisi ba gakgamadiwa ke gore ga gona mabaka a tlhagisitsweng mabapi le gogelwa morago ga maemo ano. The problem is we really don't know what is the reason behind this. You know, maybe we could understand it better, but for now, at this moment, we really don't understand it because we don't know what led to the withdrawal of the post. Tshwanetse go beiwa mabaka gore goreng poso eo e sa diragatsiwa. Jaanong mo lebakeng le mo go lona ga gona mo o beile mo lekwalong le le neng le tlhalosa gore poso ya provincial commissioner e gogetse morago. Kabagare Seboledi sa Bosetšhaba sa Mapodisi Athlenda Mathe o ne go sale gale a bolela SABC gore ba konosetsa go thapiwa ga mokomišenara o montšhwa fela ga jana a re ntlha eno ke karolo ya ditsamaiso tsa ka fa gare tsa lefapha ka jalo e ka sekwa-sekwa mo phatlhalatseng. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Motho re santse re le mmogo masepala wa Mangaung Metro kwa Bloemfontein wa re go bokete go samagana le go nwela kwa kwaring ya Withrow kwa Heidelberg ka ntlha ya fa lefatshe leo e le la private. Benjamin van Wyk wa dingwaga di le 12 o nwetse fa a ne a thuma le ditsala tsa gagwe dibeke di le 2 tse di fitileng. Baagi ba bega gore go nwetse batho ba le 50 fa e sale kwari eo e epiwa. Leeto la tlhatlhobo la tokololo ya komiti ya Palamente e malebana le metsi le kgelelo leswe le tla morago ga gore motswa setlhabelo yo mongwe a nwele mo kwaring monongwaga. Mapodisi a re ke dikgetsi di le 3 fela tse di kwadisitsweng mo dingwageng di le 3 tse di fitileng. Fela baagi ba re go lekane jaanong. O na le maphelo a fetang 40 a fitileng kwano. Ba ka sena re hopotse batho gore e ne ile mine o rafang letsopa le etsang ditene mme ya etsahala gore ha ba ntse ba sebetsa ya ba fihla mane tlase mane mo e leng gore o fihlela hana jwale metsi ana re a bonang le hoja pula ena ka nako nngwe a ba teng empa haholo ke metsi a kopotsang ho tswa tlase. Jwale motho ya rekileng mobu ona o lokela go qobellwa ka molao ho netefatsa gore tšhaba se mona na se bolokeile haholo bana ista le bona batho ba baholo. Empa ya o qetela ke hore re batla hore re ipiletse ho masepala wa Mangaung hobaneng hona le sebaka sa mo batho ba ka tolang teng e leng baka se sireletsehileng hore sebaka seo le bakeng tse ding jwalo se loke. Malapa mangwe a santse a kgaratlhela go amogela se se diragetseng. It's like we have never healed from the pain, but it's something that we cannot even come over with. But I understand that with the MEC being present here, he is giving people hope. Probably there will be something done here about this place. Mapodisi a ikuetse go baagi go dirisa mafelo a diretsweng go thuma ka paka eno ya selemo.
Mokgatlo wa bosetšhaba wa badiramoepong NUM o simolotse dipuisano tse di ka ga tuelo kwa Eskom mme o batla ditokololo tsa yona di okelediwe ka diperesente di le 15. Ditopo tse dingwe di akaretsa ditshiamelo tsa matlo tsa diranta di le 7,000 ka kgwedi le gore setlamo se duele diperesente di le 80 go dithuso tsa kalafi. Motho Boinelo Molibima o latela ka tsa maemo a bosa re kopane gape mo nakong e tlang sala sentle. Ke leboga ke adimilwe ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosigong jo fa re lebella bogare jwa naga bo tla itemogela pula diperesente di le 30 re bella bophirima jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru fa re lebella gape dipula di a tswelela mo karolong ya bokone bophirima Gauteng le Free State fa re lebella karolo ya KwaZulu-Natal e tla itemogela pula diperesente di le 30 a re lebella ditemperature tsa rona fa re lebella Johannesburg ke re gata di le 15 go a go di le 19 Free Enageng ke re gata di le 13 go a go di le 22 Limpopo go tla nna le pula mo profenseng Polokwane ke re gata di le 14 go a go di le 25 Mokopane ke re gata di le 16 go a go le 25 lebella Belabela le teng ke re gata di le 16 go a go di le 21 mo Mpumalanga le teng go tla nna le gone go nna le pula Carolina le Emelo ke re gata di le 20 go a go di le 21 Mkhondo ke re gata di le 13 go a go di le 29 KwaZulu-Natal le teng mo profenseng go tla nna le pula re lebella Ulundi le Richards Bay tla nna le gone go nna ka digrata di le 16 go a go di le 34 Kokstad ke re gata di le 13 go a go di le 30 mo Thapameng mo Eastern Cape le teng go tla nna le gone go nna le pula re lebella Komani tla nna tsididi ka digata di le 7 go a go di le 33 Kwano Joli ka digata di le 10 go a go di le 29 Western Cape go tla nna le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Beaufort West ke digata di le 13 go a go di le 33 Worcester ka digata di le 11 go a go di le 29 Northern Cape fa re lebella Calvinia e tla nna le gone go nna tsididi mo moso ka digata di le 9 go a go di le 29 Sutherland e tla nna tsididi ka grata e le 1 go a go di le 28 fa re lebella mo Free State go tla nna le pula Bethlehem ke digata di le 12 go a go di le 21 Viepenar ke digata di le 11 go a go di le 27 fa re lebella Bloemfontein ke digata di le 14 go a go di le 29 lebella Bokone bophirima go tla nna le gone go nna le pula mo profenseng Rustenburg ke re gata le 19 go a go di le 24 Wolmaranstad ke re gata le 16 go a go di le 26 re lebella Taung le teng ke re gata le 17 go a go di le 29 mo gaetsho maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.